بله دنگم تی دنگێتە تێ د ئاشڤان نابە پۆشمان کات واتەیاوەی زانێ بێت بچواتەیە دەدێ آشوان نابه پوشمان امروکی که ببه خوی آش ببه خوی صنعت ببه خوی کاره کی اوا تو جاری جوی کاری خو نابه پوشمان دا چونکه وکی بلزگه کی دوملی وی دانه چو وقت بخوازه وی تشتی خو پکتینه هر زمانی پیش جانا خو پی بردهام دکه آشوان آشی خلقی نانی خلقی دگره و جی پی جیانا خو زاروکی خو مالا خو پی درباسید که ڕاستە بەلێ خۆش بوو خوا شیرۆڤەکردناتە و ئەحمەد ڕستەم هەر دیاژی هەمان وەک هەڤن تشکی خۆشە و آپی احمد مزنه جمزن بونا ویرا و حرمتی منه از وکی بلکی نکدینم لی من ببورن تش پێنایە ئەم ساغ بێ ئانەها ئەم ژ دو پەرچال بە هەورەت پەیڤن تشتێکی گەلێکی خۆشە ئەv ڤیدیۆهانێ سانا ڕۆژاوا سانا باکوور ئەم دەردەکەون تشتێکی خۆش و ڕەندە ئەم دخوازن نفشێن شرۆڤە کەک عەگی ڕاست gelek nifşê negaştin aşa aş yani hema tê bêjî ji heştê û pênca û virdi edêm keskî aş nema dît yani hema sê çar aş li cem me li bajarê me dirwîsî hebû giştik hatin girtin بله لی و گوتنی پیشیا سر آشوانا تنی نهاتیه گوتنی و سر همی یک کاری باش بگره و او کاری باش یه به تشتی رند پیشیا خوبی ده بردام بگه جانا خوبی بردام بگه یعنی کار اوا گوتنی پیشیا سر آشوانا تنی نهاتیه گوتنی دا بەلێ دەخوازم ji bêjim Rostem dengê te nexurte îja dengê te nexurte ka ez ê dîs bêm cem ji xwe estimî dibêjim di bavê Lwîs di van hevpeyvîniya de ez dibêm hema direct emûlo navê hevdû bêjin çêtir ji çi elqab çi tiştê wilo seren bealî ama bêje Ahmed deng ne gelekî elqab negere dengê min tune ana heyî belê ana heyî dîsa dibêje ava sar bi ser her tiştî de derre xwar dibê aqil derxistin firotin herkes dîsa yê xwe girt aqil derxistin firotin herkes dîsa yê xwe girt bi xwe egît ev pirtûk mil Batmanê çap kiriye Batman dengê we tê mîja dengê derî ji Batmanê dibêjin êle hêne êlê بله min li wir çap kir û ev pirtûk baş ji bavê Lwîs dengê te wê bême bera egî dibêje piştî wê belkî dengê te jî çê bibe ka egî ji me re bêj aqil derxistin firotin herkes dîsa yê xwe girt ez werim بله baş bavê Lwîs werim baş dengê min tê watayê çi egît که احمد گوتنه گو دنگی متنای مستبوی هنکی مگو بلکی تو برسوا که احمد بدی دنگی تنای گوتناوی از یا برسوا تبدن ka tu fermo ke heya belkî pirsgirêka deng cemî nemîne بله و عقل فروتن عقل قهاتی فروتانی دسته herkes akıllı خو گرد کس عقلی کسی کی بگم نکه کس عقلی کسی کی حز نکه herkes عقلی خود بجه از عقلن herkes به زانامه و کسی کی عقلی مروه کی چقا عقلی کی ماسیبه مروه کی عقلی زاو به پر به جه حز نکه جه بگم نکه دبی عقلی می daha پر باشه جوی دسته herkes کی عقلی خود گره rast e بله ev rast e herkes xwe razî بله herkes خود راضی herkes عقلی خود بجه حز کس بجه عقلی می daha باشه dîsa jî pendek heyî divir jî heyî divê herkes qadî ji xwe razî ye herkes qadiyê hakim yani li cem we dibên hakim قاضی برید گوتن قاضی کرم کرد av di ciyê teng de deng dide av
دجی تنگ ده دنگ ده Av cî teng da deng dide. Niha mirovekî ku keve tengrastiyê û çiqa bi tirs be, çiqa û kêmasî be ku tu zorê lê bikî, zulmê lê bikî dengê wî gur be yê daha jîr be, daha serxwe be. Ji wî ser wî hatiye gotinê yanî ser avê ne hatiye gotinê dîsa jî av jî ciyê ku teng be ku li ciya dikeve li kevra û li dûwara dikeve ji ber wî dengê wî zêde dibe. راست شخوا ام آنها ام دبینن جی آنها پسیک چه قاسیتید ام دوی پسیک باش و تشتی ولو پسیک هگر طریلی تنگ دکه ایری شدت یعنی بربردیریت برخود ده خداویژن ناو چاوی مروا اری خداویژ ناو چاوی مرویز دنگه خوراکه چی تشتێکی تو جی لێ تەنگ بکە چی تشتێک گۆجی تو لێ تەنگ بکە دەنگێ دەردەکەوێت يعني بسيك بآف بإنسان بشخص إنسان نرم بيجي في حال تجي لا تنبك دنجي دردك هذا راست بله هر بيجي راسته راست از دیسا از احمد رستم ربم از جير بيجم آواهيا مالان دستين جنان ديه كات چيج مرد بيجه اري كاكو بله يوسف دنگيوي قال كي قطبه بلكي انا تشيبو به دبي آواهيا مالان دستي جنان دي بري ولوي في حال جنا مالي ولو جير وزانه به وجهه خوش بش ميوانار ش غريدانار او مال دنگ ديده بله جنا دستي جنان دي او دستي وجني دي بزانبونا وي تفدير وي وجهه خوش ميوانا رو غريدانا او مالي آبادك يعني ستونا مالي يعني شيء زانم بري زلام دقوت شدريه حوشي وورده اي بمالا بيركي وشدريه حوشي شدر بده زلام تخواستن ها جدريه حوشي وهندرده اب جبيرك رايه وجدريه حوشي وجدر بده زلام تخواستن وجدر بده زلام تخواستن وآبایی دسته بيركي دي يعني بزانبون بتفدير بوجه خوش بميوانار بمروار بله بابي لويس بله عقيد تشد بيجه تجي ولو بين راسته گوتنا که احمد گلک خوش بو اجد بجم کی کو مروف وکی چمکیه کو درباس به و من بجن آفته شلو دوباره آف زیدایته دبجن لی کو پیشیا لی نگرتنی دا لی تی درباس به لی کو چپرک پیشی هبه جن چپرا پیشیا لیه لی تی درباست به کو چپر هبه آفتی دا دگره کو چپر تنه به آف درباست به چه گوتنا که احمد تفد بم جن و آواهی مالا راسته کو جن پیشی به مال به مال کو میر چیج بینه نه زوره درباست به چه یعنی کو جن پیشی تنه به بله اوجه خوش بو احمد رستم آف نلبجنيه للسريه ببوره عاقل نلبجنيه هنجي ما بحثها عافي كرجعت شو مسر عافي عاقل نلبجنيه للسريه عاقل نظر يديه للسري ديه كما دبي في العكس بجناوي دريج قال لك هنا بجناوي دريج وخوشك ودلاله لوقتها قد بيفي وقت لوقادا بيج وخرادك يعني اويا اقل جير ديج بجن نا مقياسك نا بيفانك بجناتا خوشك ودلال وباش ومروش برتفاديك وقتها قد بيفي تقول لك مرواش خوخ دغيدين واقل ند رياديه دسري ديه يك هي قريبي شيست حفتي سال وكمه نكار دشتغل يا بك ملتر وان شخواد غيدين يعني
پەیوێ نەخۆش دەکرد و یەک هەیە ئەمریوی 20 ساڵێ زانایی و جواتکی و زانێ ئیشا بشینێ ئەبەیە ئاگە دوێ نەدرریە دەیدرێ ینی مەزمبوونا عەمر تەمەنی وی 6 سال و وەختا دشتەغلێ نزانە و یەک هەیە ئەمری 25 سال و 30 ساڵە تەنەریگەم زانەی و وەکە مامۆستا عەلی کۆلۆ زانە و نویسکار و ئیشی نەدریا سپی دەیت داعقل دەیت ئەمێ یەکاتن بپرسن ئەم هاتن جەم ئەحمەد ڕستەم عالم ji bîr dike qelem ji bîr nake ڕاستە کەکۆ عالم ji bîr dike û qelem ji bîr nake berê ji eyamê pêxember digotiye di Qur'ana وەک dibêje Qur'anê de a mübarek digotiye فليكتبوا كاتب بينكما يعني حتى جغيني شهودا قوتي لازم بينفساندن چه تشتيگي بينفساندن نايش بيركرن انا وكا چما ملتي كرد تاريخا خو ننفسانديه لانه دولت اوي چه نبوي وقتا تدي بشتي ما قبل التاريخ يعني قبل التاريخ ننفساندن وبعد التاريخ جي ننفساندن دولت اوي روكي چه نبو شبو خاطري بنفسينه تێژ بیرکردن ئەما وەختا بێنویساندن نایش بیرکردن دەبێت تاریخ بەلێ ڕاستە ینی چ خواست عالم ئەو یەکی تشتاگە اکتیشاف دەکرد وەختاگە معلوماتێ خوێ نەنویسینێ بیرکردن لازم بێ نویساندی بێ ji بۆ خاطرەیەکە نفشێ پشتی و بێگ و بخوینە زانەبوونام ئەف بەلێ عەگید وەز vê gotinê tevê keke Ahmed nabim mamostê xwe nabim dîroka Kurda hatiye nivîsarê gelek jiyal hatiye nivîsarê lê wextê ku İskender heya Zagrosê diçe heya çiyayê Qendîlê diçe dîroka Kurda kutubxana Kurda ciyê pirtûkê Kurda tevî dişewitînin heya wî zemanî dîroka Kurda hatiye şewitandinê paxişkirinê û şewitandinê dîsa hatiye nivîsarê piştî wî dîsa wan nivîsarê Kurda temamî paxişkirine şewitandine û bindestkirine indakirine Ahmedê Xanî û em bijin Feqiyê Teyra nivîskarê Kurda pir bûne zev bûne yani di Kurda da dîroka Kurda da pir nivîsar hebiye tiştê nivîsarî em bijin Ahmedê Xanî û ew Kurda ra nivîsiye tercüme kiriye û bi Erebî derbasê Kurdî kiriye ew nivîsara wî hê inda nebiye hatiye heya roja îro ew jî çima hatiye em bijin ser baweriyê biyaloma nehatiye şewitandin indakirinê tişta were nivîsarê ew tişta were veşartinê inda nabe lê ku tu binivîsî dîsa jiyana ser gotina menî ne aslında ku tişta te nivîsî jî tu miqatiyê lê nekî ew tişta dişewite inda dibe ku tu miqatiyê lê bikî dijmin dişewitîne yani gotina ez tevê kekê Ahmed Rustem nabim ew gotina yani ez tevê gotina wê nabim divê Kurda ku tiştê xwe nenivîsîne tiştekî dîroka xwe nenivîsiye loma dîroka wî tune dîroka Kurda nivîsarî bûye lê dijminê Kurda ne yeke ne duduye çar dijminê Kurda heye Kurda ku paxiş bike riyê dunyayê xilas bike heye îja em ser dîsa bizvirine ser wê gotinê tişta ku em ser soz dibêjin em bêjim keke Ahmed ez ê filan rojî filan tiştî bidim te veya filan tiştî bikim bi devê me da bimîne ez ê bîr vakim alim jî bîr va dike herkes bîr va dike lê tişta ku were nivîsarê ew nivîsara were weşartinê ew tiştan da nabe belê spas baş e Ahmed Rustem agir xweş e lê xwelî jê çê dibe belê keko agir her tiştê tu jê fêde bike ew ê nîtaca wê xwelî jî yani wê
اوی خرابیه ویجی هبن و چیه ویجی هبن چه خواست تو خوا گرم دکجی بس اوی آریجی هبن ولو تگوتن يعني تدبيجي تشتك ولو يعني تشتك اگر خوش سد نه بوزيتيف يعني نه نهر يعني تشتك سدي سد باشتن وتشتك سدي سد بيستن اوي الا خرابيه ويجي خولي جي جي دبي يعني وقت تدبيجي تشتي باشي خرابيه وي هنا tabii bine insan diyecek kar ne ki şaşnabe kar ne ki şaşnabe tu kare baş bike gel ki ev elle şaştiye teşya تكاري باش بكي ويقول لك شاشتي تجي هبن امكارم فياجي بين السر بي وقتها مثلا فلان كس شجنا خو زاروكي خور صاغب معنا خو تو كاريناك وقتها جزنا خو زاروكي خور صاغب تو كاريناك وذاته شاش جناب بس وقتها قلت تو كاردك تشتي باجي بك او تشتي خراب جي تردرك بلي وجي فكر بلي عقيد تشد بيجي اجد بجم کو مروف سر مروواتی هم خبر بدن اصلا آگر مثلا آگر نینه کو آگر خوشه لی خلیجی چید به اصلا مروواجی هم بجن به پیون مروف باشه اما آخریا خود داویا خود نباشتینه مروف باشه اما داویا خود نباشتینه یعنی دبه خلی دا آگر دبه خلی مروف جی باشه اما داویا خود نباشته بانی وان گوتنه دا اجوار دبینم باش يعني فات شم كان سر اگر جي بيجن سر مروفا جي بيجن سر مروواج بيجن بله يعني باشي ونباشي يعني سر باشی نباشتی بیرو آگر کو هيا گره تو خبر گمدکی اورنده وقتی کو دو تمره او دبه خلی فکری تشگینای و مروف جی باشه رنده همو تشتی پیش دانه داویا خو آخریا خو رناینه دبه خلی دا باشه احمد رستم اگر دبي افداره اگر چتره ج ساواره خو گوتنا ساواره ساوار لروجلاتي قامشلو تي گوتن امام بخويا بين قرار بريز احمد رستم شيلو بك عقيد لجموع ساوار هوند بين تشج جمل اگريد بين تشج يا سيباني ام ساوار بجن ساوار yani ساوار بلغوره بلغور تركيد من بلغور و ساوار اما ام بخوم ام دبين قرار نانا قرار وقرار نه تشتكي قرار تشتكي وصافر ايديا صافر ام بجن برنش صافر هي ام صافر ويي وجانم تشدبم بجن صافر بالغور بله وشغل جمجي دبرا دبين صافر قرارجي ودان واتشدبه ام بجن افدا وتفيدبه دبه قرار ده بونك تفيدبه انا عبد المهيمن ملا علي وكيفاي به وببنا اما راست حياه شي سيبانيجي دبين صافر وبي اوا نراسته ما بين تشبيناي هما برا وكوب هذا بالكي ما شو اوجي دبين صافر احمد رستم افدار اگر چترش صافر افشما انا ام كي كان بقراري ام مشهور كيكو قرار اكي كان برا اگر افداري اگر وچترش ساواري بله د افداري د گرمایی خوش او خوشبوند ویجی چترش شخوارنا قراري يعني جارنا قلتو يعني تسرما هب تنكر خوارني يجي بخو وقتا باش شوك جبرغو دنگه تگل کی نظم وقت از اشتفیم بکم از اولو کورتایی از جیبیشم دنگه می بهتر در تماشاوانا تگوجبرغو افدار سارش خو اگر جمرور چتر جگراره یا ساواره جبرغو گاواک یک مروف گله کی سار بحیا خوارین جی لکاره بخون تولو گو سودا اگر يعني في رنگی سودا اگر د افدار جبرغو افدار گله کی ساره تولو گو بله عقيد بله کلم که افداره اگر چتر ج ساواره avdare agir çetire savdare
و ساواره از آفدار و او وی نزانم کوکاوی چتی آفدار Avdar maha avdarê. ها آدار چتره Maha sisya. ناسسیا چتره Maha siya adar e. بله Em o di adarê de agir Arsa- çêtir ji savarê. ها آداره آگر چتره ساواری Savarê. بله Belê. o adar qasê ku we fehm dikim cî heye germayî jew çêtir e yani germayî ji xwarinê çêtir dibe Rast. germayî ji xwarinê çêtir dibe yani gotin qaîdê vî gotina pêşiya Belê wilo ye. Xwe Gotin germayî çêtir ma gavak mero sar bij yani sar bî tiştek jî nexweş. xwarin ji merve xweşnayê belê Rast e. Ahmed Rüstem. Ağê heft gundê vala. Heft kengî tê gotin, çawa tê gotin, çima tê gotin. Ti keniya çima? ما هيج اغاتي ما اغاتي ما ككو ما اغاتي ما وقتاق حفظ قندي فالا اغاتي ويش اغي وقتاق ملتي سرها دو عشير ليفد حوي تفكر قهوه دي قرينه ناندي دي دكبه جريده هسبا دعوتا دفا هواري دفا زواجي يا وش اغي اب عشير وابا غبو يا انا وقتا قندي حفظ قندي فالا مع اغاتي ما حالما بوك اغاتيا وقتا شبعسيه وفرده شيامي بعسيه وفرده Aha. Aynı wilo ye. Ka agî çit tu çi dibêje ağê heft gundê vala. û axatî û bi çi awayî dibe axatî bi namdayînê bi avdayînê dibe axa yani axatî bi erd û erazî û mal û milk û nabe axa bi dayînê bi mêvana bi qonaxiyê bi başiyê dibe axa ew jî ku kesekî tune be axa nîne xura cex û navê xudaniya axa û qasabiya başqa tiştekî wî ku em bijin tune xu ey sekinî me vira tenê sekinî me jî dibê meze axa me Rast xwe mere karî wilo ser gelek tişta bêje. Gavak Belê. wek dibê milletê te tunebe, milletê yekî tunebe, ji xwe ew tuneyî. Çi qasî bi nava xwe kijî vala ye. belê Ahmed Rüstem axîna vî destî ji vî destî re namîne. يعني بها وقت بيجي قافانا خدي يعني خدي تعالى وقت ميزانك لجموي هي بيفانك لجموي هي ما ايما ما الولاتي خد جو ايني في دستيش ايني في دستي نامين وقتا قستا تعداياك الدستي دنبك خدي تعالى حقي في دستي ليفت قرين يعني شو قاس ظلمي بك اوي لتفقري Çi qast zulmê bike wê li te vegere. Gotinek xweş e. Egî tu çi dibêje? ez jî dibêjim ceme û dibêje gotinê pêşiya dibê ahê bizina û kol û ji bizina qoş re namîne aynî gotine em bêjin ser gelê xwe em bi xeber din biaxivin yê ku zulm gelê me kirin û ketin hundirî logarê binê erdê ciyê pîs û rengî pîs derketin û bi destê ku bavê xelqê darda kiribû bi qanûna wî û ewî zarokî ewa darda kirin me ber çavê xwe dîtin ne wayî ne rast bû Belê. belê û zar kulî xist û bavê wî darda kiribû û kurê wî jî ew bi qanûnê wî va darda kir got ez vî qanûnê naxwazim got hûn min çi awayî darda dikin got va qanûna te aniye got va qanûnê te ne te aniye got ez te pê darda dikim belê spas Ev şxwe ev rast e. û ev jî heye li cemaegî ava ana te goş xwe divê pirtûkê jî heye axîna bizna kol jiya qoç re namîne ji xwe bizna kol ji ku hatî a kol a bê qoçê a serê wê rast ji ber vî hawî
سویادا منو تا کالکیمه کولو از دبیم جوی هاتی یعنی کولو گوات دبی کس نبیجا پس نه خود ناوی کولو یعنی راست کسین راست زلامی راست جبرت بالا خو بده أو- بزنا کول آبی قوچلی أو- یعنی آسری و راست بله كيك علي بالي أوقات راست. قلت بزنا بعوش آبعوش چیه بابی لویس بعوش بزنا بعوش كولو بعوش كولا أبا بقوشلي بعوش كا أوجي أدمكي أوجي تشتكي نافكي دنا كا بقوشلي بقوشلي أزنا لا أذيا من كولا نبيستي بعوش كول بزنا بعوش بعوش از نزانم بلكي كولا بزنا كول بزنا كول بزنا كول بعوش بعوش من نبيستي بس كول تيت أمزان بقوشة سري وين راسته ابي قوشل بزنا بعوش كا ولا دين بركي وقت دامال السر وجهي هي كا وقت قميصك اظاني ايه شغلو مقلوي شغلوي بعوش والله أزفيا نزانم داوية كارلي لا قاش ببرسو سر وتجبر بيجي منجي قنابيستيه تكاري بابي لويس جمر ببرسو داوية يقولوا خوش بزنا ام كارشتر بزنا بعوش كوكاوي درخوش مربيش شيروكك ذهبوا شيروكك هبوا دقو يقدا كتي بني بيري قو دفتسي وبخبخش دفي دهات قو إجا إيه الجورا بيريد قلت بزنا كل لين بعوش مربينا بعوش يعني قوتشي وي انا دبي يعني بعوش 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 بله. بقوشلي وكا بشيري كا بشي النظام نا بعوش يعني او بقوتشي وي هي وي اواي قوتيه بله بلكي جي از بخوا نزانم باشا مهرن سر آدم ما ذياتي مش عقيجي برسي ما هر دياجي قد ام ديستين جم احمد رستم افو تجار نابن يار اف ارد ودمريني اف وار هبدو ودمرينين يعني دجي هبدونه دجمني هذا بلي الهاب ناكن يعني اف وار يك قرمي ويك جمدي او بچه هاوي بفن ياري هبدو يعني شو قاس تو اگركي تو ببين شوتو وفمرينت ابي بابيشتر اجا دبچه وقتا تبين السر مروفا يك هي نرم وباش ودلال وكسكي شخونا غيدين ويك هي اجر ووقت يجي بيكون شوي حاجه تدي بري تقول ايه شو حاجه كيرو وقريها جويزان او يا ولو دبين بكيت تهاد قوتن يعني إدرا حجر رخصتي دستين يعني باندرولي دستين وقت بالتركي دبيجي در كيرو وقر جويزان ايه كا عقيد تشد بيجي افو تجار نابن يار اجدبشم آوار تجار نابı yar çünkü o çıka ser muruvati hatiye gotini muruveki ku düşmeni wî hebe düşmeni tu zamanı jera nabe yarda yani çünkü avar düşmeni hevin o düşmen jî nabe dosti teda çıka te hezke hemiske و zamanı ku vakti wî hat düşmen daya xwe tera berdevam dike o em ça dibînin î sal û sed sale o zamanı me pêşiya wî ji bin destiye hebiye dîsa jî o ser zamanı me o qasa tengasî çê nebiye tu dêna xwe didî o bavî wî nexastiye kalî wî nexastiye zimanê me ew ji zimanê me naxaze yani em dêna xwe em çiqa berhev bin jî hevaltiya me jî hebe mirovatiya me jî hebe me naxaze yani راست باشه دو پندیم تنین من سر گوتنا ماموستا عثمان بایدرین دگو دجمه بابو کارا نابی دوسته لاوا بله راسته
بله دجمنه باب و کالا نابن دوستی لاوا راسته افجی راسته باشه د پنده مانه از خلاص کج برگو دمامجی چار خلکتنین مان آوا خوستی ناچه هستی احمد رستم آوا خوستی ناچه هستی براو وقتاگی یکی تدیک دسته خو وگره پارس بکه تجاری او خوارن او آگه تو کسی دخوازی گی دسته تلبینی به تجاری وقت ویجی قوت ناخی چوگیته ناخو هستیته يعني مالي بارسيت بي مزن ناكي وتبي ناكي خرط ناكي هذا مولو يعني باش قصدي اگ مروش كسكي دخوازي يعني باش آوا خوستی ناچه هستی يعني وكا وقتا قعتي وك كردي مي قعتي ما دام سر غيري مي ام توكليه بغير خود كن تجاري توكليه بغير خود بك ارمانجي خو بيجي ناينه وقتا توكليه بغير خود بك تتمين تتابع به مرول هسپی هوالا پیایی تماما عقید آوا خوستی ناچه هستی گوتنا که احمد من پر فهم نکر وی گوتنا وی داویه گو تشتی گو من پر جه فهم نکر ساجدکاری بیجی يعني كغاوا تشتي مرا بخواز وقت بتشتي بارسي بتجاري مرا بي قلو نابه عادة وقت بيجي مرو بيابه نفس هري خوبه بي خلكيبه بله اوجي تجاري مرا نابه تشتك يعني تمي مرا بله ضعيف بله گوتنه که راسته و مزنه پیشی گوتنه مزنه ما گوتنه پیشی ما دبیجه خولی وی سری چاوی وی دری يعني هيفيا مروه gibi سکنه او مروه تشتي gibi دیدا دفرجي هي افجي هي بله از ایرو که علی و پزمام من از بجم ولا که علی تو نام بدیم تو آوه بدیم تو وی تشتی بدیم دا و حیا جیگیه yani جیگی şundan نکاری بده او جی سروی هاتیه گوتنی yani دیرو بدیم سبیت تو نکاری بدیم yani تو قوت ناخی چوکی مدا هستی مدا تو حیا سونا دنی امری من جیانا من تمامی تول مبنیری نال منان یری راست بله راست احمد رستم اگری خوش شخوا از ویا بیجم عقید افجید ورده یجبوگ امناز بکن يعني نابرامه ولا يعني جيمه باجارمه ووقت بيكو كاما تشاي سيباني اگري از بهم نه 6 كيلومتر بلكي هي 6 كيلومتر هي تفيو بود ناف ما ناف اليما كردستانا روج ابا جي ازلي زاين بومه وجي كالكيمه جموه نه 6 كيلومتر هي لي گوتنه ما پندين ما گوتنه پیشیا وكهن وك انا تگو بله راسته وقت بخوي لوي سري تشافيل دري تشتيولو حموق الجمجي هنا احمد رستم دبي اگري خوش د قرماده چما كيكو اگري خوش د قرماده گوتنه وي دي مادي براسي بري تدي وقت اگر داددان لأودا تبيرامي لأودا إجا إيه قحوتشي دشول قرما دقريا شبو خاطريك أجري قرما دوم ذكر أجري قرما دوم ذكر يعني قال لك عمر ددا يعني بركي 2 ساعات 6 ساعات هذه كتي دم أما إجا أمي بين السر تدي أجري قرشك مرشكا زوزو أجر بيت كيفو درين بس أجري قرما دجي خد مين وقال سر مروفا بإنسانية داقرتي وإيج وقت بيجي جزانه داقر وزانه او يا بفيدي بيترش فالا قرم بله بله راسته عقيد شخوا از عقيد كولو يا عقيد بولات هما تشي بخوازت كيف اخوي راسته o Polat yani Yıldırım mala pema Polat jana Yıldırım jiya wampren lu gundi ma prai Polat
li malbata me û malbateke din wa malbata xalanên bavê min ewna Yıldırım'ın li em temam pizmamê hevin temamî o akraba mirovê hevin. Divê agirê baş ji xurma ye. بله Li em bijin mirovê ku eslî wî asasa wî koka wî û baş ve jiyana heya sona jiyana xwedîna xwedî û baş e û her kesekî mirova jî hest dike lê mirovê ku eslî wî asasa wî koka wî kêmasî tê de hebe ew mirova weke qirşika zû divê dikeve zû ditemire. Yani berxwe nade. Zû xelq jî hest dike divê wele baş e tu hewn herî ku koka wî asasa wî kêmasî be û dizvirîne ser koka xwe asasa xwe berdewam nake. Aha باشه demek ana vî hawî em giyan dawiya xeleka xwe nêzîkî 15 pendan me pirsîj di beşên Kurdistanê çi Kurdistana Bakur çi Kurdistana Rojava xwe bi me re bû Egîd Yıldırım ji Kurdistana Bakur bi me re bû ana li Enqerayê û bi me re bû Parêzer Ehmed Ristem ji Kurdistana Rojava ana jî li Berlînê ka gotinek we hebe gotinek dawî wilo Kurtayî hebe fermo bikin ji bo ez xeleka xwe bi dawî bikim ez gelekî spasiya we dikim û tu xelekî din jî hûnê mêvanên bin Em gelekî em gelekî kêxweş bûn bi em gelekî kêxweş bûn bi wek bêje bi vê birnamîjê û inşallah em hêvîne got meş nifşê eviyê nûr me hepkî gorzane bûna xwe şirove kirbe û slavê me li te û mêvanê te û guhdarê te. Sağ ol bavê Lûîs. Gelek spas gotinê min jî gelek kêfxweş bûm bi naskirina û kêkê Ehmed Rustem û ez gelek kêfxweş bûm vê bernama te. Gotinê min ew e ji her çar parçeyê Kurdistanê ez silavê xwe dişînim bi her çar parçeyê Kurdistanê bi tevayî parça Kurdistanê ya pênca û ya rewanê miletê me gelê me temamî silav dikim ku heger temaşevanê nava me de temama dîsa ji wan re ku me temaşe kirine temama silavê xwe ji wan re dişînim ez dibêjim ku heger miletê me gelê me bira zimanê xwe bibe xweyî zimanê Kurdî zimanekî dewlemend e zimanê me hebûna me ye gelek spas ji we re. Spas ji we her diyar û çil kesê temaşe bûn ana û çi kesê dawiyê jî wê li me gudarî bikin hêvîdarin di demê din jî em hevdû bibînin û vê gavê ez karim ji we re bêjim şeva we ma xweş û hûn sağ bin. Spas ji we re. Ser çavên